Pernah kata pedo, nak kata hero kah? Padi hana suada ya. Jangan kan pelak imu pengen ada merah. Inang hana mau mau. Hanjan ni belum ada orang tu enggak pedak. Berharap alun tiro aku. Kak udum buatku. Ilang ku cuma cah tiro aku. Ku tak ada. Jadi ku semula tiro aku. Ikanyan buat kemuhan beri. Pada tak kamu yo bakah. Nyo tu boh kajak malam baru kau inohan. Pengumah dah lagi sabi. Zaman hantip long kau tak. Kajak jangan akan kau hantip. Hai aku pingat dan sabi. Ada sak-sak aku pegah. Kau kikah darah aku mantang. Menyelagi bicara, itu menjanda ke? Kata pegah. No, God damn it! It's about you and only you, Dev. मैं तुमसे कहने जा रही थी कि मैंने प्रमोशन के लिए मना कर दिया तुम्हारे बारे में सोचकर इस परिवार के बारे में सोचकर पर तुम सुनते कहाँ हो Nyan bedak yang kau pakai apa ni? Ku culik pinu. Nang ku belau bedak kah? जता नहीं रही थी अपने दिल की बात बता रही Nyo ku pegah bakah tika tu ber. Baik jang kelasat kah? Kakak nak kau ah? Kan ada tanggung jawab. Baik tak pegah drog lagi nang bangai, lagi nang katai. Tak pegah dah ser kah? क्यों अपना गुस्सा उस पर निकाल रहे हो क्या बिगाड़े उसने तुम्हारा Oh, kakak kalau ini ah. Kau tu betul-betul lah kau kah? Baru kan hantam ke kuku lagi ni kelun. Saya pernah wan lagi. हाँ देव मेरे पास वक्त नहीं था because I worked very hard मर्दों से तो कोई नहीं पूछता जब वो बिजी होते हैं जब उनके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं होता तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्योंकि सच तो ये है इस घर में मर्द मैं हूं मैं अर्जुन की मां नहीं बन सकी क्योंकि मुझे उसका बाप बनना पड़ा ताकि उसे वो सारी खुशियां दे सकूं जो बोल कुछ उसे नहीं दे सकता कैसा लगा ये सुनकर देव बहुत दर्द हुआ ना Now you know how it feels क्योंकि तुमने मुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया है मैं हमेशा सोचती थी दर्द प्यार में दिया जाता है पर ये सच नहीं तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती तुम किसी से प्यार नहीं करती नफरत है तुम्हें अपने आप से अपनी जिंदगी से अपनी नाकामयाबी से अपनी नाकामयाबी से या मेरी कामयाबी पर Kan menan. Lun cuma aku peringat kah matang lagian. Kadang cik muda lagi maaf. Lun sayangku kekak. Baik sampai gara-gara hana aku peduli kekah. Kah ajak ke inang hana betul tengok. Menyepala mendawa. Untuk lanjutkan. Lun bakal mana wilayah. इतना नाराज क्यों हो रही हो ऋषि एक रात को मेरा मन नहीं कर रहा तो क्या हुआ चलो बच्चों जैसे बिहेव मत Kah habis katanya ngalasan nenjak kena. Kah bro tak kai. Gara-gara kah asam-asam lun hanjik asam. Padi-padi lagi pergi mana? Kah pakai murid tak kai lah ya. Pakai enggak pakai rawainan ngejak-jak. Ya? Jina lah kau adi. Nana di. Kan lagi kah lajang. Jihan apa tak jak-jak. Kau yang kajak-kajak ke. Kau beruk akai kah. Pakai nangka pekat semula manteng. Pemcih wainang lun. Hah? हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ सोने से नहीं बनेगा ऋषि एक दूसरे का दर्द एक दूसरे की खुशियों को अपनाने से बनेगा और यह हमने आखिरी बार कब किया था हाँ कब किया था ऋषि पति पत्नी सिर्फ बिस्तर नहीं बांटते जिंदगी बांटते Anak aku temu dengan nostalgia nyandur. Baru dia coba pakai pegang katin.
Ino akan nama tu gerbak baru ka gerling lelom. Pe harap. Ku peringat bak kah. Kah habis kagum ganggu leh hubungan lun. Masa-masa yang dua zaman nyan baik kata heli. Kah aku anggap hana. क्या किया क्या किया ऋषि Dek. Nyon apa abang nak pegah baca buat adik? Beklam nak kujak bak rumah matun. Mai. Adik baik bengi hilai ya. Lun buklam kujak bakji kuat tayang bakji. Pakan sabi ya pengaruh-pengaruh kah ya pakat kah jak-jak. Sementara kah hanjit tak kah jak-jak. That's not funny anymore. Tapi len weh bukan lenjih ke? Lawitnya yang mengkat-mengkat gulai. Yang mengkat-mengkat kacang berdakwah. Sang bau galen-galen jih merana batin dik. Di pegau kelam. Jih mandang galak dah ikelun. Rupa jih sampai anjino jih yang kawin li karena jih yang kawin li orang lain kecuali dengan lun. प्यार करते हो उससे Nyukiban ba adik. Jitkan lu makawin dengan jih. Manhawa hakalan jih. Adik ibi kan abang makawin dengan jih lam. Kabihai. Untuk lun akan berusaha untuk adik. Untuk si malam lun wabak adik. Si kaminggu lun wabak jih. Kan jit? मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी जगह अगर मैं होती क्या तुम मुझे माफ करती नहीं करते थे तुम मुझे कभी माफ नहीं करते तुम्हें घर छोड़ना